Yeah, benti sino to song no. Fino hahadizo. Fino hadazizo. Fino hadazizo. Wow. Whoa. Wow. Kirira story amo Dumadada kipetamo Ana YouTube to tell faisen Hoffa kirira biramo Naganata. Hey, Estague. Kada class mommy den si su sasu hu faisen gwe hafa hat gwe gi mapus na finakbu na semana pues edzu na permet na finaisen para på'go kwe Jesus con gosa i mapus. Panana, yeah. Gwana ba tagi jangin nun faisen so na gi Merkulis pet mati system malafadu afa bidao gi pinakku si monet. Oh my god. Sempre mamagosyo magago. Sempre mamatinaso. Magdo umudun do gigima tagi like malafadu de afa bidao. Lo yeah, sempre dumiskansa do. Dan dari tempo na manye dumiskansa. Yeah, hanggang sempre ya ugosa di pinakku si monet. So hago hafa bidao mo di pinakku si monet. Jadi spencer hago su hafa bidao di domingo. Di nu ha ageng do na si tiao pa be or itiao pa be phenomenon chongku gi tanó-ña. Sa gwaha na chongku gi halo pots dongkulo na pots na zaman lagu paru tonom siya lo na lo tisina togo na masa na sa biesta no pues sa ageng do pa be tonom lo anay matudo like nga mga sa gwaha kalan gupot guni gi tanó-ta gwaha rally idi gwaha rally na Josh Dantina dan man gayito din ay man senador Democrat gi tanó-måmi gwa kalan gupot para siya pues laku okay pues lang nga mailat za ta akan sti no ta ega i rally matok sangam sa gay na gi pion tanó-måmi pues matok sangam gi ma set luhu pues in ega na después no mababa na ilamasa pues manyotsa lo ya ti autonom i chongkusia lo ya manyotsa Pues kanan gwaha gilas setso mo Tétehnan. talo Pues gwaha setso mo Tétehnan. Pero fenómeno. yeah video talk with fanan o trufinak si mana pero shonya Za hago isa. Oh, på'go. Mamalik todo esti na semana matsotsuzu gi setso hu artista. Mamalozu na by song sengani hamsu estilo mungi su kantan chamarita nu un penenta ni para o hutsang gi exhibition tiapmam gi Julio gi mama lenames sa pues annai mali'i I penentaku para o gaigi gi liga un QR code. Wow. Sa sinya para un scans ani telefon mo sa pues pon ekongok I kantaku. Wow. Oh, bonito now. Honggan pues matsotso på'go na ogaan nu annau sa fuera di isetso hu pulani famagon za
Mampos. Siha na brabu, siha na dos lahi, lo Ná'magof I mámi loqui. Hungen mago fumanu'i fina'tinås-ña gwini på'go. Tétehnan Hai. sisu usmasi nui tempomo. Una mamalo en ufesen. Avakirida vidamu. Tamara ko malago how fumaisini fina'tinås pat. Hungen. You know, bulala na asunto ni malaguham fumaisin how suslo para på'go, you know, zan mommy fumaisin how or malaguham fumaisin how nui perhectun midzu dictionario zan sibo kololo'ña, you know, hafatay manu na en aliga na un keke aligaw fino hadza and you know hafa na untungo or taimano na untungo na ko you know mana set be un finiho på'go na tiempo per ahits and yeah kalang you know hafa I hinanamu I kinalam tenmu, like your process, the activity of collecting and putting words. Utotogu esti na tutu, no? Sa desde que suteruju ufafaisin sina nao utataytay na dictionary. I dictionary siya itinigi as topping, itinigi as Department of Tomorrow Affairs, itinigi as Ramon, right? Sa ufafaisin na sina nao nodza. Mam kontungo afesti na palabra kuwanan humo, no? Sa dan you know mamatinas de listan palabra. Sabi na siguro na hutungo afa tiningo niya sina nao gifinot Chamoru, afa tiningo niya siya na palabra, no? Na finiho. Dan gen guahanay palabras ni tihatungo kasi sulit todo ito siya na finiho da faisin si biyahu. Dan suwerte ito sa si biyahu na ito pineksain biyanya si nanan tatonya, no? Dan esti na biyagof biha pues sinatasangan na pariidat niya na si biyahu kalantad dong Fino, no? Pues megay na palabras suwerte giza sa you know utungo hafatingo niya sa ufaisin, no? Dan wanabay mapudesti jangan på'go no umeyak ako fumino Chamoru sa kajajo, no? Wanabay sinu you know ufaisin gue esti na palabra dialect ko ekwatan na yung no? Pues sangoni I kumakilek niya dialect niya hunggan utungo no lo sangi na or lati pronuncia mo tagi niya masongan. Pues like okay expensive, you know. This sutero to weird. Lo in favesino after manon tungo na manaset bi esti sina finiho pat oyet. Dan sino sa ginen ni finaisen siya, no? Guess biao utungo na guiza, you know. Manaset bi. Dan Ginas maestro ko na lokwi sibo, you know, megay tinungo niya na nanfifino dahat atungo ginin experience niya ko manasesibi esti på'go na tiempo. Ta, you know, atungo megay na tawtaw, ginin megay siya na tono, giza Marianas, no? Atungo tawtaw giza luta, atungo tawtaw giza guahan, atungo tawtaw giza sa ipan. Kasi kagef tungo na iinasangin niya dialects. Lo, gaya dito på'go kalan tinituho, you know. Hasta på'go hu tatay dictionary siya nadadan niya todo kalan kokoko finiho siya ginin ni dictionary. Lo,
Dispensa. ukokoko, I'm harvesting them. Ukokoko. Sila niya to harvest. Tagi mais. K-O, Jan, K-O, Pat. yeah, ko glota. To harvest. Tagi mais. Okay. Tagi jan pa'i, no? Pas ukokoko. I finiho siya ginen ni dictionary, ginen ni finiho jan siya, no? I mas sibo sinatasangan na guida mas umadududa do på'go. Lo después de taita todo diccionario da o på'lo todo inadingan-måmi, pues be hujung da be pamaisin gimanam ko. Benti tagi 5 pa 10 na ná'manman ko, no? Be paisin be na istia ni finiho jan nada antes di who imprinta antes di na'i adi po imprinta. Be gagaw siya, until nalala ko sinong taita esti say now, sanganin jo potobot ko guaha linatsi, no? Or pat ko guaha papata. Jan edi siya palabras ni tihatungo sibo, una faneenon nokwi. Jan be faisin imanam ko, lokwi sa atsukat tihatungo sibo, ganti ipumalo sina tumungo, no? Pas jangin siya tumungo, pas benaholo sa guaha tumungo. Put aduna. Lo jangin ufaisin gui, da ufaisin ni pamalo lokwe, da toda giza siya tumungo esti na finiho, benti sina tasangan na tita tungo ko esti. Sa utungwa na guaha na guaha linati, gi finiho dan siya, aduna hutsotso gui esti på'go. Para be na guaha mas dinansi na resource para todo sit ni malago manidsak, no? Kasi it's tiutok with trabia ufaisin at si biyahu da ufaisin no si bopog lo gi benti unsakan be tutuhon mamaisin gi manamko lokwi be pugwahat na ni sinihu na siya. Por favor sana kusinon atenesti kusinon taita da sangani do kogwa lati. Za kakaya na humutsang un dictionaryon finohaza, no? Yeah, tada dictionaryon finohaza ha. Wow. Hafa fino logo, no? Hafa fino 8. Para i diccionário ko nasabi i ortografian guahan pat CNMI kun Maula ka dun na pinag Nalololo. Isa nga pinasasabi ortografian CNMI. Megay niya una sasabi i ortografian guahan lo wana ba tiu tatitiji sa guahasian tiu osgi tagwi i dan ni accent tiu populuto di dosgi un lecture para go jangan guaha lona esta guaha sempre gua edigi i accent edigi i stress pues tiu populuto di dos yung yeah uno tiu tatitiji wow true ni tiu tatitiji Then half the time I don't be if I singi finota ko un potlu todui na manat todui i hafa un fina'ani i prefixes gi finota Totsin Motna sa giza guao kalang hungen guaha un finio kalang maigo lo
sinya para un tu laika I finiho gi mega na manera hasta que like ti sinyo recognosa I orinahat na finiho gi halom sa sinyo para un po mega gi san metnen gi san tati za pues puri diccionario hafa I hinanamo put adzuna za hu fino I finota sa Yeah. sinyo un tu laika I finiho gi mega na manera. Yeah. Kala na comprenda fa como que like mono, kala half after manu be på'go todos sia I diferentes na finiho ginen unwa na finiho, no? Like we maulik, minaulik, fa maulik, fa mauliki todo esti, no? After manu be på'go sia gi halom dictionary ko po fan matalapon pa ko be na pandannya, no? Dan Estague betul. Taigui ko magwahan na palabra kalan baba, no? Bepot Estague entry baba. Dan gwaha bepot lu kumekileknya, bepot lu kalan sample sentence. Dan gipapa baba bepot lu fa baba binaba todo bepot lu the apex versions of the word. Itigi imas Matungo. Then imas masesu, no? Na palabras. Tipo gay binaba na maisa. Dan sinuun soda, gi be dan po gay papa, no? Sa pargoho mas simple. Malago para umas simplicium if dictionary ikan penyusan kasi mas no intuitive, like user friendly, para salapon todo kalan mas na intibukaw, no? Kalan mas naabak. Lo jangan nun ata ni entry para baba pa masyafa manok masyafa na pasin palabra sinahaw man ejak ginen ni entry ha, no? Si jangan nun liya ipalabra baba tunga na pinaba noun pues esta jangan nun in pues ejigi noun på'go, no? Or jangan nun halami fa be be tå'go Estague jaguita, no? But jangan nun halami an pues lugar no? Pues kalan klaro na prugråman todo siya man Mano na sagan baba. lo Estague kumikilak na ginen kada palabra kada halik palabra, no? Bula la humuzongnya bula la na sina Ungan. Then guana biaye like I finiho ginen I finiho hali like sangi I sistansya kinu I finiho hali like por ejemplo ilek mo sus humuzongnya, right? Huzung kumekileknya like go out, lo humuzung kumekileknya like outcome, like related lo like kalang tisesun tungo like half a time manu ni na sangi I sustansya gineni affects then lokwi like gi kumantis dudes and siha nui finiho makem kumekileknya I think like weak maybe or soft magem magem lo minagem kumekileknya like compassionate like literal, right? Magem kumekileknya literal, soft and weak, low, guy minagem and now na palau and like
T literal now. Kumekilek-ña, like Just so you know, very just so you know, compassionate. Yeah. gua lokwi slang, no? Gua lokwi kalan euphemism. Gua lokwi kalan Metaphor. for figurative usage lokwi, no? Jabe polo ezugi sampapa. Yeah. Sa, you know, Wow. megay nang megay Okay. kumekilek-ña ipala. Yeah, sesu ti unwa na kumekilek-ña pues. Ezugi lokwi kumekilek-ña. Atana todo estina Ay, hanggang. olok ihali olok, no? Kumekilek-ña. Olok. Ake, gua gua nya, Hanggang. todo na. Dan gin olok to say Oh, kumekilek-ña meaning, right? Because you know, sempre po gaigi kumekilek-ña gipapa olok. Lo bentigo bisa apa. You know, kalan Ay, hanggang. sempre olok, no? Dan debidi i tungo afa ihali. Para Oh, sonda hanggang. Adsu. y palabra. Ta como digital pues bentisina aligo y plan search, pues ano, nai, y dunya search, pues sinahali, okay, como que la nagay gwini gi papa olok. Okay, pues ginen olok na palabra. You know, y tiempo, ti taiti ilinala, ti sinabi polo todo i combination ni sinya giun let sempre lagi i dictionary pues sinya itauto ne ha exact offer ko mekileg i ato tilokwi dan sinya ha surmise or himself you know sinun panaan do sinya connect todo edu na ato ka taigwi edu na palabra gi dictionary ko sempre utungo na ato ka taigwi sinya Ko un code switch? Gihala mi I inadingan-måmi depependi, you know, hadsi un kwentusi? Like, ko guaha lugat siha ni un nat setbi megay na fino hadza kino otro na inet nun? Ungan sempre de si boa tiningo hu fumino hahadza you know gilin na tahu pues Banabay Debbie nai sa Fino hahadzi do. Yeah, benti sino to song no. Fino hahadzi do. Fino hahadzi do. Fino hahadzi do. Wow. Zahu. Dan you know Pinay gitu no. Lo maestro do nai dan diferentes estado y mana studente kusia. Pues unggan jangan nukan tutusi sini på'go tu minut Chamoru pues DBDU gof DBDU gof timaput I Fino. Lo jangan nukan tutusi sini kalau nesta gailin aksi pat laksi esta pues sempre debe ya bekeke namaput cosa que sino no igwi kalang challenge no Una mamolo anu farsan. Ova kirira biramu. Ko un fatnagui todwi dos I fino hadza zan I finio español pat. kilag mo Fino Chamoru then Fino hadza but Fino español Again, nos di annai. digamos Ko Spanish teacher how? No, ko guaha ganyat mo annai fehman how? okay ufananagwi tauto hafa sesu no edzigi ufananagwi nota sa para goma preciso na cada ufananagwi sina ha usa di halong tauto
Um, Okay. it's a quick priority gitu tutuhon. Lo angin na estudiante agagaw jo por favor cocino un fenómeno de fino haja nada cocina to accommodate to fenómeno. Lo debi ditahas ko na tigof asangi fino haja dan fino Chamoru di mina'tres. Idigi inasangi iya of superficial. Lalataha igramatikan no? Dan gwana bay toridos lalata ifino Chamoru dan ifino haja gi umkempo no? Gua sumasangan diferentes gua sumasangan sangi jagi mina'tres gi manamko masuhungok sangi kino diferentes lo på'go na tempo na isa megay man second language learners kalan maapupui i fino Espanyol di halong fino Chamoru sa kalan umaajak i jan fino English no diferentes kalan timapa pa ba ejak edu sa ti gof sangi jan fino English lo sangi nai sangi sangi is different. Again. Edzui minapot Paraguay gi Estague på'go like kalang hu pula I hinasokku ginen I fino Inglaterra gi Lujan. Then pues, hu laknos I fino Chamoru. Lo, malago be. Hanau I stau na tiu tutuhon taigwa now. That I hinasokku gi fino Chamoru. Sa, anuk Paraguay engen engen, hu kungo ki na faisen dani manamko, tiu gos comprendi like mapot to comprende hafa masasangan sa I gramatika na seset bi I gramatikan fino Chamoru no. Then, på'go na tiempo like guaha guinahan Chamoru por ejemplo like radio shows but kalang digestible pieces of Chamoru gi intalads agi internet then tadik ku comprendi and now na klassen cuentos lo I razón sa na seset bi I ilunya Inglaterra gi permet then edzui I minapot gi Estague magat Dan tagilag mo ipula bra pula no imbes di gua sumasangan traslada no kosinon traslada esti pat kosinon esti guana bay edi fino haja kalan umaatuk gi minota it's hiding in front of us no megay matungo pula taigwi to take off but to unravel tungo na esti kumakilag no look translate no apupui traslada sa kalana fino English translate no kalau kita tengok dulu na esti fino haja lalalaha gana bay kita tunggu no na sino usa esti na pula bertaigwin no Ay hunggan natsa like sa ilahiu nen inanihu sitono sumano gi daycare gwini sa todu I tautau ni man matsotso guihi man fifino Español siha za kalang gitini tutuhon na lakuna guao na guao hutungo I fino Español ginen I fino Chamoru mas malak pero liviano na by faisen siha cocino as good as it no esti pat so pues hutsagi fumino Español
Like, broken Spanish, gihalami inadingan-måmi, sa like, ti ma comprendi so. Ti ma comprendi. Like, ta sa hafa temano be explicadsi, like, hulaknos fino español, za ti ma comprendi so. That gimagahe edzumana magofsu sa ilakuna na itaw-taw-ta, mas masangin na Estague Spanish loan words Zephaniah and Baba and now sa edzui finio iman colonizer lo Paraguao ilaku lo we made it our own, Sa plus anyways not select sa hutagi lumaknos fino español lo ti fino español. Ecco ko bonito pa bin song esti lo på'go kalan nakselik, no? Sa ambi tori tao to nai tada danya colonization, no? Lo debili tahaso esti nagaigi i colonizer gi hagota. Hadi colonizer wana bai hita i colonizers nai sa then si nanota si ano at saka at na yapetidu Lujan si yuhu Again. si tutuhon niya betdi atadok niya then aga-aga igapetilu niya, no? Then si nanaw lokwi apa pedilu niya kangalinan Estague, no? Siya lokwi colonize ham, no? Kalan sumisia Menesia na i espinot dan i Tagalog. Sumisia. Yeah. Pues no, Paraguahu ti mamalaw ju ni hagahu. Utunga na Chamoru ju, dan Espanyol ju, dan Tagalog ju, dan Mexicano ju, no? Dan Aleman ju, yun. Dan ti utotugui esti pa be funas todo na. Ti malago jo pa be funas. Ihagahu. Guaita. Ihagahu. Bonito ikuturan. Bonito ikuturan Tagalog. Bonito ikuturan Mexicano, no? Dan tiutungo apa kulturan Aleman. Lo. Sempre bonito. Is it besta? The best dan Lederhosen. Gwalti bay usa Lederhosen tibay gagi Oktoberfest, okay? Lo. Who Untok and now na haga. Yeah, utungo ni halehu. Ti mamalaw jo ni halehu. Parafa di mamalaw. Tengen taigu siya pas taigu jo. No? Jati mga jo pa bay funas i fino niya gi finota. Sa mananata siya lokwi. Sa tamalelefa na mananata siya lokwi. Kalan gana bay ti bonito yung istorya. Gana bay kalan nakput kumunprendi, after mano matpå'go esti siya. Gidza i otro siya na mananata. Lo, todo siya man mananata. Debi dita hasulokwi. Na på'go na tempo Chamoru kumekilek niya na mosque Chamoru, no? Na Chamoru how jan Espanyol how jan Tagalog how jan Mexicano, no? Idzigi haleta, idzigi hagata, gimenagahe. Bonito sinangan mo dyan, imina hugwa na asunto ni malago hamfumaisin how put i familia, i historian familia sa hasangani to si isa na umastudia how gi colegio pat hafa put i naan familia
Plus, Okay, yeah. engin guaha un tau ni malago tumungo puri familian hafa pinagat mo no put or no enaw na tau. Por ejemplo, Tétehnan no, guau hutungo na familian goros and bira gut, familian goro zan bira zu, lo ti megay tiningoho. Put, hafa kumeki-lek'ña na familian goro zu. Fina'tin ginen Gregorio, edzu masangani zu fina'tin. Za hutungo na bira, kumeki-lek'ña like bumira, like to turn. Lo hafa I mas maulik na manera na bay tutuhon I hinanahu umedzek mas nu hadsi familia ko. Again. Malagya po rin faisi ni manenamo naja, no? Dengin man gagagya, gihilo tono, iji masomko, gi familia. Siya mas tumungo, hadsi familia mo. Siha mas sina imajudahaw, gi hinanaw mo. Dengin man ay gwesta, guahasia dokumento, gi mark, dan gi internet lo quick, no? Ni sino na atan. Lo dengin nun fakay sino, pudi naan, no? Pa, pudi tagi apelyido lo quick. Sa, gua apelyido ng Chamoru lo quick, tagi pokay gui, no? Dan, tagi, kidetay, tagi. Kalan, sangi ano didi, no? Ito gi masu studia, gi university. Iko meki ileknya, inaan Chamoru. Maski naan familiar, no? Tagi, Yeah. guau, Okay. pili, pangalinan jo familian boman, taitino jo familian kwetu, jengkabera jo familian tama, no? Ito siya na klasin naan, magay na biyay ginin naan lokwi, itagilak mo goro, ginin Gregorio na naan. Gua familia ko kituto, ná'manman familian Clara, sa guahanay sainan-måmi na anya si Clara. Gualo ko familian Lujan na anya familian Pos sa sinanan niya na si Pos, no? Pues sa suet no na humudong inaan familia gina ni inaan ni sainan niya. Magana biyay ginin kalan traits, customary, but itatataw i-saina lokwe. Por ejemplo, gua familia, familian sai, sa gua ha saina niya ni gay kalulot size, kada kanay niya. Gua lokwe, familian karabaw. Familian karabaw, gua esti na familia, na mafanaan siya familian karabaw sa mandong no? Man good pat man zomo. No, pues sige itat. Kala makakasisya, no? Sina humudon inaan tagwi lokwe. Apa mas? Ya gua na ba ginin, sa makasi isaina. Por ejemplo, utong na gua familia mafanaan familian lemay pat dobu but suni ako afa lo mafanaan siya sa gi unli sadu lemay ha na niya tapos kalan makakasisya sige familian lemay sa lemay ha mapapuno gua familian gua hinugo ko familian ko tada pues sina bula de Wow. Yeah. na origins inaan siya lo magay niya ginin isay na gito, no? Inaan niya pat itataw niya pari customer niya, no? So sumudong na pwede ato na humudong inaan niya. Lo gi universidad iteto hu dan beso nga tiu na fanado na sinato
tutuhon na. Tapos kalan porka yun banda. Sa tiyo na kunadan ni Doku degree. Lo, esti natuto ku aatanay i census. Sagwa census gi 17th or 18th century to 1700s, right? Uno ginen 1729, 1727, then otro ginen 1759. Wow. Dan aanok gwini na census inaan Chamoru, no? Gwaha Palawan na anya si Sasaka, no? Ursula Sasaka. Gwaha tagwi, you know, itatungo esta na apelyido. Kito gwa, ito to lo otro. Gwa mo, sa kada census gwa kalan 2,000 tao, no? Then megabiyay gwi jaha ni gay na esti na noon, no? Ti megay noon kalan sesu esti na noon. Kalan megabiyay esti na tao gay na esti, no? Pues bulan noon din. Dan ginin megay na ginin ni finiho ta. Dan ginin ni fino ta siha. Gui na tiempo gi 1700s, gua dos na anya itamor. Gua ha ina anya gi gumaduus, dan gua ha ina anya gi sengso, no? Ina anya gi gumaduus tayo Maria, Felipe, Catalina, dan ina anya gi sengsong tayo kidachay, saluk nam. Pino Chamoru, no? Dan manadan niya to di idos di census. Mafanaan ni si tagwi Ursula Sasaka. Ursula gwi gi dan Sasaka gi sengsong, no? Entry imansamo. Lo you know para sa college and todo mafanaan gi si Ursula, no? Sa gwaha you know in yeah. Sa matakong inay. Pues edigi na anya ginini matakong niya. Lo dan gi un familia. Dan ginon atan na inaan siya pura manasangi i-apelyido. Sa i-apelyido na i-apelyido. Right. Wow. Lo, después, you know, malofan tiempo, dan sa tutuhon tumatiji i-costumbren Espanyol. Pues, kalan edzo na noan para i-entry sengsong da mama apelyido, no? Pues gua tao na anya 21 kidachay, ya kidachay na toridos na anya 1 then kidachay, no? Lo 21 masuk dan si Maria Tifunas, no? Pues todo ifamilya niya na på'go, Jose kidachay, Maria kidachay, Lucas kidachay, like matatidya i-costumbre Espanyol. Lo giun po danggen pinohaja i-apelyido mo, pues guahasay namo na anya magahit si kidachay. Wow. Zigi mafanaan din. Pues como Ná'magof tienes leplu ni para un hoka todo inaan siha gihalam leplu. Unggan edzigi uno sumasana edzugi fina'tinås-ña 21 dia din na hujung edzu. Wow. Wow, zaho. Edi leplun naan Chamoru. Wow, mamat titi na sao gos maulek na gwanaha pudi finota zaho. Just masi. Ukeke tobi. Istisa sa senti na manesisita. At suka guahanay maulik na leblota, no? Esta guaha dictionary. Esta guaha kalantres dictionuta. Esta guaha you know, it's itinigi as stopping, itinigi as Sina Fe on talon, right? Maulik ito siya na leblo. Lo, you know, malagdo pa be pamatinas leblo kulokwe, no? Dan ututuli itiningo ginen mamanogwi, ginin experience ko, dan put guaho na second language learner, pasuna dan ya todo edzo na information, todo edzo na tiningo para be pamatinas si mismo leblo ko. I leblo li malagdo na ugwaha annai på'go matututuon to.
annai på'go matutuhon i Ay, hinanaw. hanggan. Kada biyahe hu edzak mas, hu li'i na anakonya i talan humona. Kalang. Oh, mas Tétehnan ni Debbie Matungo. Pues anok na Debbie bayan kombida how tatlo puri second episode yung mina'tres na inefaysen. Hanggan. Kogwaha otro na finaysen mo si Tamar pat ko pata hugando på'go. Hanggang kogwalo got mo esos 5 minutos ha, but yeah, taikui. Hanggan. Hanggan. Okay, okay. Sa kada prugråman-måmi en jugando un juego palabra. Pues para på'go kalang tumilong i contexto de la pasta, you know, di dictionary mo, in på'go, con på'go, ni siya ni bahay niya activity, ginen ni olu, pues para este na juego, pues yun adek uno na finiho da patafenataqui umaluk, you know, un palabra ni mamarentes nu ano na palabra ko comprendido Kalan- eso? Pues, masaya nga yan listo jo. Okay. Hanggan Okay. sinya para un olok i finio ni un adzak. Okay. Dagi. Dagi? Dagi. Dagi? Ah. Oh, dagi. Okay. Men- Dagi sa mga mandagi. Mendagi, Oh, mandagi? Okay. Dagi niyayhan. Sus hago. Oh, go. Dinagi. Dumagi. Madagi. Oh, esta? But Oh, cuesta lactose. iperme. Manat dagi. Oh, mo på'go? Hunggan. Dagizi. Wow. Ooh, dagizi. Okay. Fandagi. At dagi. Adagi. Dokun. 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 Datagi. Dumadagi. Esta. Hasta hokoki tempo mo. Tisinio and hula i 10-second timer. Malaki bidata. Maput dagi. Dagi. Yeah, tisasu na set bien now. Again. Malak. Gasti. Lina lao. Hayde. Golf dankula na sisu ismasi no ifinatomu. Tétehnan. Hunggan. Danklan si Diyos. Umeyak exacto. Bagay desi tempo nito. Dan i-tempota dan i-puntos tabi. Affäkirida story aamu.